Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u dio emisije koji se zove Jadrankove kućne čarolije. Za one koji ne znaju zašto Jadrankove, pa zato što je moje ime Jadranko, a zašto čarolije? Zato što su čarolije. Mislim. Jako puno mailova stiže sa svih strana Hrvatske, pitate nas kako riješiti razne probleme, a to je i cilj, dakle, Jadrankovih kućnih čarolija. To objašnjavam svima onima koji, dakle, do sada možda slučajno nisu gledali emisiju Groznica subotnje večeri. Dakle, javila nam se gospođa Marija iz Pitomače koja ima jedan nevjerojatan problem. Ona kaže da svaki puta kad opere svoje prozore, oni su i dalje mutni. Dakle, očito je problem ili u staklu od kojih su, dakle, proizvedeni ili možda u sredstvu, deterđentu, ili ne znam, možda u krpi kojom gospođa Marija iz Pitomače pere prozore. Njoj smo riješili problem trajno. Kako? Pogledajmo zajedno. Eto nas, draga moja gospođo Marija iz Pitomače, pred rješenjem vašeg problema, boga mi i pred prozorom koji vam taj problem je priuštio. Dakle, ako sam dobro shvatio, vi niste nikako mogli obrisati ova prljava stakla na način da to bude stvarno lijepo, prekrasno, da kad dođu ljudi, gosti ili susjedi koji prolaze po cesti kažu da su zaista stakla čista. Ja sam to isto probao ovdje učiniti kod vas i zaista se ne da. Dakle, imamo obični ručnik, imamo dakle taj jedan mekani papir i kad obrišemo ta stakla, ona su i dalje mutna. Zaista su i dalje mutna. Kako smo riješili problem gospođi Mariji iz Pitomače i svim drugim ženama koji imaju problem sa opranim, a mutnim staklima, pogledajmo zajedno. Svako kućanstvo ima doma najobičniji čekić, par puta udarimo ovako po to riješimo i eto, riješili smo trajno problem prljavog stakla. Nadam se, draga gospođa Marija, da ste zadovoljni rješenjem problema.